Sa arnayanda, oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira. Sa ama pinakantin na tawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya macam na penantari wati ang dawaro na Radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo labini anambuli mana fesimba ondo talitaka na Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bula bat make Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandumoy bitin bonga ni BNN. Ni sambulu binaka se koyongo na bakalele kanino ndai tukutuku na mbungende ndai toso binaka sartiko na ngaunongo na betal no nindra ki bisa o mai bon e chamani dolabi na mataka ndai na mbose dedere ni cop 23 karongo dikina na biba tule au momona so membaleta na ulu tanga lebu nindra ki bisa o era lewena na mbose ya na be minista mai na be se burubura ke na rua sambulu kalima na iliulu ni be mata ni tule lebu e burubura ni bonga ero na singa me baka barikina na mbose ongo era baka ungeti na leo ni mbose mera tuta kana beka erawa ni bukea na kena baka butukana taki na sasangongo ni mber ni baka bari na kena tonga ini bola ni be indinati na Paris Agreement on Climate Change. Era dingoma ni kue so na leo ni vanua na non ribola mai na mata mbose ni baka baletaki na Housing Authority kabandita kakina na nonra rawa ni kere na tiginingele ena tadirua subdivision punga be rongo era somi rende so era tiko ena be vale saulalai ka so era rende ena public rental board ena nona solia ni kuwa Provin Kumar na ministani be vale taki na ibola e tuguna kina no irongo era rawa ni ratau kena endona vale me nonra nga bakata kira tomano bala kakaya ni kena ngandrebi na vale pinaka endo na tikina tikini tubutuba ni mata ni tu membaleta na nonda ngarabi na lewe ni bonua tiko tale bida na takataka lebu ni beba katurida kataki na housing ia bande itaka ni kuo bala ni bida na singa meongo sana soli talanga akina na non ribola mai na mata boli housing mai nan rei kina mata belo mai New Zealand ni kuo na tangane ambaki basanga bulukan dua kambe itaki ena nona lambati endo na leo ni bonua tau manda ebiti o Arishma Chand e kerena tanganongo meka kuo ni baka takile na dana ena mata bele wai e tauritu mai baka besu kana gai rei taletiko ena ika ono ni singa ni bula katu mai ia sotal ni tukutuku matela lai e senga ni baka sabui ena mata bele wai mai buana turang ni lewa e kunena yang oi Chand ena loma ni non robale karo kune kwa ena nona itumbu ia ni mataka na buka taki mai kibiti na ngona na ngone leongo kina gito ena kadi buka tiku ni mataka o John Maki na ndau ni bewa bulidi ni rakabiti ni kalima na nona timi mena sotabi ailandi kena rirai ni rona mai lewena na timi ongo o nema ni nandolo ke leva ni botia ia bidanga na bisau na buka doro Maki baka osibi na nona lewena so era sambuta bina toka mai ena gito ongo obite aban rukai ailandi ena tinika diwa sauluka 5 runondoluka 2 keina runondoluka 2 mai da bekiri na bolele kani nonde tukutuku ena Bula FM kena Radio Fiji 1 era mo na ronga dakina na be tukutuku eso ena nonde panua bakakina mai na be sei burabura ni bogading vinaka Nimbula binaka na yavangunga andi moala radada ranalika o tikongona taunu singatoka ando talitaka na vakaronga na Bula FM number 2 na sere Ya dora chubuni kurnambili ibora ni batukara hambara binaranga do talitakina na varonga na Bula FM number 2 na sere Bula Bula FM number 2 na sere